شريعتي وحي بطول بلان قاضيان كوكو باقيا نغفل بشاريه تنتبع حوي بشارة بعد ما غلبا يتلا وريو قلب الله غصوب القضاء مرفعي لما بكو السرير لقطة مريعك صباحا وابور توقل وفرد كيدا وابور عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا شيخ ديمها يا قدرين تمضون دمام بدافع الدنيا سرقة داونا يو ومركلة يا أوغول تي في وهانو كسرنا هاي مقالة أوتوا جاران حفلة سفارة إثيوبيا دلكن كندا أي أصلا ما يصير جاني الصومالية جارهان الصومالية إثيوبيا دور دقيقة الصومالية إثيوبيا أي كم عسونتي أفرقي ما يقايو بدن تاسيو عن جوتشو كنا هاي سيدا داود يا الأركسان با وهانو شوكنا وهانو كسرنا هاي قوبتي حفلة دكتور عيسى وهانو رتي لسكو أركي وحفلة مقام كده أصر ريو ولقوا صوم عسومي الصومالية جارهان دور دقيقة الصومالية إثيوبيا كسوان مقالة أوتوا ينواحي كده taasi oo runtii aanu goobjoog ka nahay galabta oo runtii la isku arkay waxaan isoo gudbi doonaa hadii ay bilaado saacadaha soo socda xafladaas oo dhameystiran oo ka daawan doontaan OUGOUL TV haday noqoto YouTube-ka iyo Facebook-ka iyo dhamaanba OUGOUL TV meel kasta laga daawadaba daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan waan inoo iyo marka aanu soo diyaarno insha Allah ajaladaas oo dhameystiran oo si toos ah uga daawan doontaan TV-ga waa runtii waa goobta la isku arkay ee aad ka arkaysaan bandhihiin ay macalin ka yihiin oo aanu goobjoog ka nahay galabta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. markale iyo OUGOUL TV ሌላ ጊዜ አደገባቸው ወይም ደግሞ ሌላ ጊዜ አደገቡ ማለት ያለለም ግን ዛሬ this one is a brochure that is a brief reportage of the past 25 years. Unfortunately, it's only in Amharic. To those of you who don't understand Amharic, forgive us. We apologize for that, and next time we will. Rone hunda hunda de Rone atade Amsa rone walala de Rone 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 Naftayda meedu rone 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 nolosha raaxadiiday rone 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 qalbigu tiyu raacay rone 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 rajada taanu dortay rone atade Sarona yuna huna de Rone atade Sarona walala de Rone 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 naftayda meedu rone 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 nolosha raaxadiiday rone 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 qalbigu tiyu raacay rone 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 rajada taanu dortay روب حريدي رئيس كورشاي رحن هويني رحانو دوني روب حريدي رئيس كورشاي رحن هويني رحانو دوني رئيس سمالي وان كوراتشا كور ريوضا ورنتي لعنتا رئيس وايي Reer ma odona hoy ramadna mala Reer ma odona heer ramadna mala Kale kale na kale 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 reerta rag ka soo dhig rax ku soo dhig hayga ruurin hayga raagin soo rarowka soo rarowka soo rarowka Kalay raliyay urriyaaqo waan ku rabaye hayga ruurin ha 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 Kale kale na kale 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 reerta rag ka soo dhig rax ku soo dhig hayga ruurin hayga raagin soo rarowka soo rarowka soo rarowka Kalay raliyay urriyaaqo waan ku rabayo ugu riyoode
Hey. Whoa, whoa, whoa. Ah, ha, 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 ha. Hey. kaalay raarta raad ka soo dhax ku soo dhix hayga roori hayga raani sarrow aan rafiiqne kaalay raaliyay uriyaaqo የክብር እንግዳው ከብሔር ብሔረሰብ ተወካዮች ጋር በመሆን ይቆርሱታል። ከብሔር ብሔረሰቦች ስል ከኢትዮጵያ ሶማሌ፣ ከሐረሪ፣ ከኦሮሞ፣ ከአማራ፣ ከትግራይ፣ ከአፋር በተወካይነት በተገኙበት የክብር እንግዳው ጋር ይቆርሱታል። ስለዚህ ብሔር ብሔረሰቦች ተወካዮች ወደዚህ እንድትመጡልን ከክብር እንግዳው to mark the 25th anniversary, and would like to get some of the representatives of the communities, respectively the Somali or Somali community, maybe Ismail and others, and the Harari community, Oromo, Kamara or from Amhara, or Tigray from Tigray, and the Afar representatives. Please come to the front and please help us carrying the cake and to mark the 25th or the silver jubilee, which is 25 or quarter century of
peace, development, and democracy. Please to the stage, the guest of the night, Ato Nabiat, please lead the park. Yeah, we will do the ceremony, cutting ceremony, of course. Fozia is here from Somali community, Ahmed, Afar community, the Tigray community, and Apotat and the Lemunga Tigray community, please. ሴቶች በተለይ የባህል ልብስ የለበሳችሁ ሴቶች ወደፊት ብትመጡልን ከትግራይ ኮሚኒቲ ፕሊዝ አፋር ሜቢ ኩቤ come to the front ተሻግሬ አማራ ኮሚኒቲ ሶማሌ ኮሚኒቲ ዲዩ አሁን ከየት ቆረሳው ይባላል ተፈልጋ ቀጥል ካንዱ ሰማውን የኬክ ቆረሳው ይካሄዳል Join hands. Join hands, please. Cut the cake. Cut the 25 years back. To start the 26th officially. A little time. Anybody can come for a picture if you want to. You can join us. You can take pictures of me if you want to. እሺ እጅግ እናመሰግናለን Thank you. ከዚህ በማስከተል ቅድም ፕሮግራሙን መግቢያ ላይ ሳስተዋውቅ እንደተናገርኩት ብሔር ብሔረሰቦች ተወካዮች ይህንን በኢትዮጵያ ታሪክ ታላቅ ስፍራ የሚይዘው የግንቦት ሃያ በዓል አስመልክቶ የሚሰማቸውን ከሁለት እስከ 3 ደቂቃ ንግግር ያደርጉልናል። በዚሁ መሰረት በመጀመሪያ ከኢትዮጵያ ሶማሌ አቶ እስማኤል ዲዲዬ በክብር ወደዚህ ጋብዛለሁ። አቶ እስማኤል Smile to the stage and on behalf of the Somali Ethiopian community, bring message please. International Social Media. The Ethiopian Somali diaspora of the United States, Australia, and Europe. First of all, they congratulate us for our 25th anniversary of the World Trade. Then they express their anger over the killings that took place in Ethiopia. The Somali region special police by the Somali region special police. And this is not the first time that this kind of crime occurs in that region. On behalf of the Ethiopian Somalian diaspora of Kenya, I condemn that barbaric act and we urge our federal government to act as soon as possible. ክቡራትና ክቡራን የዛሬ ቀን ሁላችንም ከአምባገነን ስርዓት ከፍርሃት እና ከድህነት ነፃ የወጣንበት ቀን ናት። ሕይወታቸውን ለማስታወቅ ለእጅግ ቀን ሕይወታቸውን ለማስታወቅ ለእጅግ ቀን ያበቁን ጀግኖች ሁሉ ጊዜ ማስታወስ አለብን። በኢትዮጵያዊነታችን ደግሞ መንግስታችን በሚያደርገው የሰላም የዲሞክራሲ እና የልማት ጉዞ
ተሳሳፊ መሆን አለብን። አመሰግናለሁ። maanta maalintii cadowgii dadka cuni jiray ciidankii jabay hadalkiina dhacay waa maalintii aan ka xurugnay saddex cadaadis cabsi iyo cayn hirgelinta dimuqraadiyadda iyo horumarka dhaqaalaha dalkeenina ku garagalna dowladeena waa horaan waad mahadsantihiin hal wanaagsan አቶ እስማኤልን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በትምህርት ተቀበሉ ተመልካቾቻቸው በኢትዮጵያዊ አቶ ሱቤር አብዱራህማን እርግጥ ሊገኙ ነበር በመጨረሻ ደቂቃ እቅድ ደግሟቸው አልመጡም። ይቅርታ ጠይቀዋል። መልእክቱን ግን ልከዋል በጽሁፍ። ስለዚህ የአቶ ሱቤር አብዱራህማንን መልእክት አቶ ሚኪ ያደርግልናል። አቶ ሚኪ Thank you. We have a short statement from the Harari community. We did not make it, but we sent their message and we are going to read it as follows. For one day, we have said that if those are prepared for the meeting, and it says like this. Tonight, the Harari community of Ottawa joins in solidarity with Ethiopians who gathered here to celebrate the 25th anniversary of OUGOUL. This day marks the downfall of the military regime that has ruled the country with impunity, impunity, and with the undeclared fascist agenda to end the millennium year of Ethiopian history in blood and in mass migration. Ever since this historic victory over the ruthless dictator, our country has scored unprecedented achievements with regard to the economy, politics, and social services. Though a lot has to be done to fulfill the dreams of the aspiration of the masses who still found the guilt of poverty on a daily basis. Last but not least, our community conveys its highest regard and pays a tribute to those who paid the ultimate sacrifices. We also embrace the channels that make our country a model state whereby all its inhabitants, irrespective of their race or belief system, live in harmony, peace, and solidarity. Regards, Sumer Abdurrahman, the chairperson of the Somali Community Association of our surrounding. Thank you very much. አቶችን በጣም አመሰግናለሁ። ወደዛ ስለማይመለሱ እዚሁ ስለሚቆዩ ወደ ቦታቸው ሲመለሱ ብለን የሚያቀርበው። ስለዚህ በመቀጠል አቶ የኦሮሞ ብሔረሰቦች በመወከል በመወከል የአቶ ኤልያስ አቦን ያቀርበልን ነበረ። ነገር ግን ፕሮባብሊ ለሰላት ወጥተው ሊሆን ይችላል። አሁን አይታዩትም። እንደመጡ ግን ተጋብዛለሁ። ቀጥሎ የአማራ ብሔር ተወካይ አቶ አሻቤ ጌታሁን አጭር እንደዚሁ አጭር ንግግር ያደርጉልናል። አቶ አሻቤ representing the Amhara community. The Oromo community represented here will follow as he comes on. Thank you. Thank you. ኤምባሲ ባለሙያዎች፣ የብሔር ብሔረሰቦች ወይም የኮሚኒቲ ተወካዮች፣ እንደዚሁም ግለሰቦች እንኳን ለ25ኛው የድል በዓል አደረሰን በማለት በኔም በኮሚኒቲ ስም ደስታ እንድገልጽ ከፍተኛ እየተሰማኝ ነው። ግን ይህ የ25 ዓመት ጉዞ በትንሽ ደቂቃ ቀርቶ በሁለት ሰዓት በሶስት ሰዓት መነጋገር የሚያውቁ ነገር አይደለም። በመሰረቱ የኃይለ ሥላሴ መንግስት ተዋግተነዋል፣ የደርግ መንግስትን ተዋግተነዋል። የተዋገርበትን ዓላማ በአሁኑ ሰዓት
sanadkayaga waa buurta ugul waa beledkayaga